Možeš. Ja sam prezadovoljan što smo radili, kakav je posao bio. Evo kao što vidite, moja kuća je ovdje. Moja majka je inače umrla 1991. godine, ovdje je neko stanov, ja ne znam ko je. Ali sad se vidi ko će biti vlasnik ove kuće i dalje. Ja sam presretan. Jer ovo je moje rodno mjesto. Ja volim Bosnu. Borio sam se za nju i borit ću se i dalje. Do oslobođenja, do Drine. Ja jesam pravoslavac, ali ja sam Bosanac. To znaju moji prijatelji i svi borci Petog korpusa. Ja pozdravljam sve moje borce jer su odradili jedan velik posao. Mi idemo dalje s Petim korpusom, nema šale, to je zaista sila nebeska. Ja sam htio da znam, da dam ljudima do znanja da je ovdje kuća Slavka Lipića, kuća kojeg svi znaju Petrovčani, znaju ko je bila moja majka, ko je moja familija, znaju jednostavno da je to čovjek Bosanac i ne dam Bosnu nikome. Ja sam punio ključ, ako je kuća čitava. Jesi rekli da će je minirati, da će je srušiti. Da sam u Petom korpusu. Naprijed, samo i... Spio sam nek slođu kada bi se ovo hajde! 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 Vidimo se gore! Ajde, 300 metara. Gdje je ovaj tvoj pajdak? Hajde, evo ga! Do sad su jedinice Petog korpusa ova 3 dana oslobodile Bosanski Petrovac, Ključ, Bosansku Krupu i nalazimo se pred ulazom u Sanski most gdje manja grupa četnika pruža otpor. Međutim, nadam se da će naši to momci savladati do večeri i očekivati je da zanoćimo u Sanskom mostu, a dalje zna se. Aj brže, 6 mora. Ajde, idemo sada. Ovako, 7, pad. Ajde, pomagam tank naprijed. Kino, polako, nemojte popušati put. Ovdje moramo naći tank. Ne znam. Ovo sam sve išao od toga. Can all tank do this? Tu sam neko igrao. Evo gdje izlazi. Odlično, ajmo. Imamo kod ovoga. Ovo je uvek. Mine. On ima isto. Evo Ivo. Ajme nastaviti, ajme.
Alo, Senči, također. Naš moj prvi. Našli smo jedan VBR pun projektila, tenkova, ima ukupno sad 10-ak, ja sam naredio evakuacija. Aj sa njim zajedno. Ajde onaj kamion. Komandire, kad ti pušati prvi, pa kad ispali svi 12 drugi, pa onda treći. Razumijem. Pa onda puniš i spremaš za marš. Razumijem. 12, pali! Drugo, 12, pali! Treći, 12, pali! Još, jednu umani, još jedna treba.